Mama uGwebu kulise kubefundisi otata nomama befundisi bonke kulise ke nesigaba secawe leadership yalapha ekhaya egameni lenkosi. Amen. Ibulisa umzimba kaKristu wonke nje uphelele egameni lenkosi. Kulisa umzimba kaKristu. Ayikathandekayo ngibulisa umzimba kaKristu wonke. Hallelujah. Yabulisa kakhulu nakubahlabeleli abazalwane ukeyboard player ngegama lenkosi unomnqoshwana baba khona siyababulisa nabo egameni lika Jesu. Amen. Ndiyabulela kakhulu mama umongameli, ngiyahlonipha kakhulu mama uba ngibe ingxalenye yabantu abazo kuthula inhliziyo kaThixo kule ndawo. Ndiyabulela kakhulu uThixo. Ivamile ke into banani mane ngisiza apha ndani banento endizithethayo ezithi zikhona indawo othi uzube namandla funeka uye kuzo. Sibe khona indawo ezidinga ba ube namandla before uye kuzo. Amen. Yeah. iJerusalem yayindawo yamandla yabapostoli. Abapostoli xa bephuma beyoshumayela babuyele eJerusalem endaweni yamandla. Xa bedinwe luhambo nokushumayela bephumile izixeko ngezixeko kodwa baye eJerusalem. Ndifuna ukuthi eyona ndawo le eyangikhuthaza futhi nayo ohambeni lwami lokholwa ebuncinaneni bami ndandifika utata ekhuthaza kakhulu. Amen. Ndikhuthazeka bathandekayo. Xa sibekwa kwindawo esibalulekileyo singabanye siye sibone inkuthazo nothi ubukhulu. Sibone ukuthi ibonwa nangabantu abadala. Sitsho siziphathe kakuhle. Amen. Ndiyathandwa kakhulu nalapha besemlindile mama umongameli bendisawubuza luphi nangoku. Amen. Ndiyabulela kakhulu uyibreak ice mawami egameni lenkosi. Amen. So ndibona ndiyozicelela ipulpit noba yi2 days. Athi mkhutsho. Amen. So ndiyabulela kakhulu bathandekayo. Ndibulele nabezalwana ndihamba nabo tata ukhawule bakhona sinayo icawe nje simane sivalelana kuyo apha ezantsi i-Revelation of Christ Church RCC siyakhonza khona phaya ngamaxesha wokhonza igama lenkosi mabongo. Ndiyacela ke baququzeleli ndithethe izinto nje ndifuna ngizawukhawulezisa abathandekayo. Ndiyacela baququzeleli benkonzo xa kukhona imvuselelo ngicela saziswe nje ndiyazicelela ukhona imvuselelo so that sizomisa izinto sizoza khona lapha sihlanganyelane sonke ngegama lenkosi Yesu. Masiye ezwini lenkosi singaphuzisanga amaseko ongene ndigqibela ubulisa ngicela asosebuliseka naye ngegama lenkosi Yesu. Amen. Inkonzo yesithozela enesidima kakhulu le unkosikazi wami akekho uphangele. Ndiyaxolisa kakhulu ndinekhalba kuyabuliswa nabo utata omkhutshwa bayabuliswa ubuliswe nabanye mama then mina ndiyabuliswa ngoba ndiyashota ngegama lenkosi Yesu. Amen. Ndicela siyezwini lenkosi bathandekayo egameni lika Jesu waseNazaretha ophethe iBhayibhile ngicela akhawuleze aye kumaHebrew chapter number 12. Hebrews chapter number 12 andifundele uverse 1 no verse 2 ngegama lenkosi Yesu. Amen. Itafula lakho malihle phezu kwethu njengokuba ithemba lethu linguwe Nkosi ithembe wena Nkosi
itafula koma lidle phezu kwethu njengokuba ithemba lethu likuwe Nkosi ithembe wena Hebrews chapter 12. Masithi nathi siubekile nqamnye wonke umthwalo naso isona esinakusihawula ngokusisulu silubaleke ngomonde ugqapho olubekwe phambi kwethu. Verse 2. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Indaba yami namhlanje ngifuna sincokole ngendaba nje ethi let us fix our eyes on Jesus. Bese ngiyathanda segameni lika Jesu waseNazaretha. Cela ukudlala ikeyboard ngingumshumayelo oqhashambulayo. Bangixolela abazalwane, yangixolela icawe egameni lenkosi. Amen. Ya udlala ngoyinye futhi, zawukhwaza ngaphezulu kwayo. Sihloko sami nje ngifuna ushumayela nje phezulu kwalonto ethi let us fix our eyes on Jesus. Hallelujah. So zawushumayela yonke into ozayithetha. Uzubambele lo nqale ngayo ithi let us fix our eyes on Jesus. So phekula ingxaki apha. Hey. Amen. Phinda futhi. Yeah. Sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo. Masithi nathi. Yes. Siubekile nqamnye wonke umthwalo. Yeah. Naso isona esinakusihawula ngokusisulu. Yeah. Silubaleke ngomonde ugqapho olubekwe phambi kwethu. Yes. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi. Sise amehlo ethu kuyo imbangi dala namdala. Ungandoyiki. Sise amehlo ethu kuyo imbangi. Namhlanje zawuphuma sesicacisile ukuthi abajongile kuye uJesu yini abayizuzayo. Awasifunanga into ba siqokelelana apha sikhombe njengoJohane wasendulo wayesithi nansi imvana kaThixo ehlamba isusa isono sehlabathi. Sifuna ke ngoku amehlo ungayigqezuli inkosi kodwa uyijonge. Usabantu namhlanje abangasumane bemgqezulu Yesu. Funa abantu abazawufocus. Funa abantu abazamjonga noba bayahamba kodwa bajonge kuye. Sekuthi nokuhambo lwabo abaluthandi as long ukujonga kwabo kusenkosini. Jongani kuyo. Verse 2 mntana mfunda futhi standards. Ukuwasa amehlo akukho kwenkosi. Kokwanamehlo awase kuyo imbangi. Glory be to God. Amen. You made chapter number 21 funda khona amesisi. Utata wa 20 bona sisithethe izwi. Ngushumayela ngezwi. Funa upapazela ngingahlela ngezwi. Deuteronomy 21 verse 6 and 7. Verse 6. Yes. Yehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini. Yehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini. Zabaluma abantu. Kawuthi inyoka ezinobuhlungu ebantwini. Ngoba ziyafika inyoka ezinobuhlungu. Engasikike izilwanyana kodwa sifike ebantwini. Sabulela wena ongekayiboni ungekazidli inyoka ezinobuhlungu. Kodwa ngizosumayela ebantwini nabathi siyazazi inyoka ezinobuhlungu. Siyazazi inyoka ezinobuhlungu. Andizafika phezu kwabantu mamongameli. Zange sifike phezu kwesithuba. Safika phezu kwabantu inyoka ezinobuhlungu. Ngoba siyafika inyoka ezinobuhlungu. Oluhamba sulihambayo mle nyoka ezinobuhlungu. Let us fix
our eyes. Don't deal with inyoka ezibuhlungu. Let us fix our eyes. Funda mkhonzi kaThixo ngithandaze nkodwa. Labantu banyaza ubuhlungu ebantwini. Yebo. Zabaluma abantu. Asanza nje zabaluma abantu. Ngathi ngingake niveze imiqolo yenu indlela elingcoleke ngayo. Nilunywe sinyoka ezibuhlungu. Hayi. Sinabanye sesiqhume ngesuti. Bathandekayo. Sithe khuthe siyasazi inyoka ezibuhlungu. Funda lasesikhathi. Uyabantu banyaza ubuhlungu ebantwini. Yes. Zabaluma abantu. Abaluma. Wafa abantu abaninzi bakwa-Israyeli. Wafa abantu. Zabaluma. Ngoba ziyaluma inyoka. Andiyive cawe. Ziyaluma inyoka. And kunabantu abaye bafe belunywe zinyoka. Ziyaluma inyoka. Oluhambo lwenyoka ezibuhlungu. Ziyaluma inyoka. So come sometimes. Labantu banyaza ubuhlungu ebantwini. Yes. Zabaluma abantu. Wafa abantu abaninzi bakwa-Israyeli. Wafa abantu abaninzi kwa-Israyeli. Abantu kuMoses. Abantu kuMoses. Bathi. Sonile. Ngokuba sithethe ngoYehova nangawe. Yeah. Thandaza kuYehova. Yes. Azisuse kuthi inyoka ezo. Thandaza kuYehova asuse inyoka ezo. Wabathandazela kuMoses abantu. Uthandazela uMoses abantu. Qhubeka nayo. Wathi uYehova Moses. Yes. Zenzela inyoka ebuhlungu phakathi kwazo inyoka. Hey. Senzele inyoka enobuhlungu. Zinobuhlungu, somsusa ubuhlungu bazo. Hayi. Sokulwa nazo. Yenza inyoka enobuhlungu. Ngoba sikhona mntakasifithi uJehova kadili nazo. Kodwa uthi yenza inyoka enobuhlungu. Obuhlungu athetha ngabuThixo. Ubuhlungu obungaphezu kobuhlungu bazo. Funda ndisithanda. Wathi uYehova Moses. Yeah. Zenzela inyoka ebuhlungu. Ewe. Uyithole esibondeni eside. Bese uyithome esibondeni eside. Kothi. Bonke abalunyiweyo. Ethanda le ndawo ithi kothi. Ethanda le ndawo ithi kothi. Nothi bonke abantu abalunyiweyo. Uyayibona iphesi yethu xa sisa enkonzweni silunywe zizo. Ezinye zithumuza apha phakathi kwethu. Asikho ayikhulumi inyoka ikude ngiyathandaza njalo. Isebenzi wenyoka edeni yakhe kwadile kubingene ngaphakathi ukuze umoshi edeni. Zange imoshi edeni ngaphandle. Zikhona inyoka ziyathumuza lapho. Khona amachule wonqonqotha umuntu. Inyoka ezibuhlungu. Aphela umuntu simazi wayethanda. Angikhona inyoka ebuhlungu phakathi kwethu. Wayenelisinje, wayefasta, wayehlambulula, wayeka. Kukhona inyoka ebuhlungu phakathi. Thixo makasiyenze ngenyoka eziphakathi. Sozulunya inyoka ikude. Izathi inyoka phakathi. Zayezafika inyoka ezasinobuhlungu. Wathi kuthi uMoses. Wathi uMoses. Yebo. Zenzela inyoka ebuhlungu. Uyithome esibondeni eside. Thome esibondeni. Kothi. Bonke abo abalunyiweyo bakukhangela kuyo. Abalunyiweyo. Bakukhangela kuyo. Baphile. Nikhangeleni. Nikhangele
12 abalunyiweyo bakhangele kuyo. Andazi ukuba kwenzeka ntoni, bakhangele kuyo, bangaphendulani nokulunywa kwabo noba belunywa. Ezinye zidluma ezinesihlalo, sinesihlalo, ezinye sinekhola, ezinye ngonobhala. Nyoka ezinobuhlungu, kodwa kunenyoka exhonyiwe, nenyoka exhonyiwe. Abathe balunywa zezo nyoka bajonge kuyo leyo nyoka. Ngizocela namhlanje bandla, let us fix our eyes. Let us fix our eyes kuyo imbangi. Qhubeka la. Wenzeke Moses inyanga yophethu. Yes. Wayithoba esibondeni eside. Xobe esibongeni eside. Wathi njengoba inyoka yamluma umuntu. Ya. Waza wabheka enyokeni yophethu. Ya. Waphila. Abayama umfundisi uyephi? Yamsize ntona iminyaka ethi belisumi okwamahlo akhe awayejongise emfundisini. Udeske kanengxaka benengxaki nomfundisi. Uba akakhathali njengabazalwane bakho uYesu. Ndizothi ke amehlo wajongiseni. Sawoma nabantu abangaphilanga. Bangaphilanga, ukholo lungaphilanga, ukholo ongkwathi ongakhatshwa intambiso, umthandazo omile. Kanti lo focus yakhe akafocusanga endaweni ekuthema kujongwe kuyo, ngoba sinendawo apho sikhonjwa khona uJesu. Psalm chapter 34, verse number 5. Njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu yolibele Psalm chapter 34, Yes. verse number 5 that. Babheka kuye. Funa uvala ngaloo ndawo. Amen. Icawe yayingekho. Yayikho. Bathi besecaweni kodwa babheka kuye. Yabona into ojonge khona, ojonge enkosini. Uyawayeka namathuku, uxelelwa ngabanye uba kukhona ithuku. Hallelujah. Uxelelwa ngabantu bayithandwe yamaroko. Aba bokuxelela imali yam ndijonge kuye. Jonge kuye. Ibandla ingabukanga kuyimbangi. Ingxaki. Hayi inswa. Lebandla lingajonganga kuYesu. Iliswa. Ibandla lingamjonganga uThixo. Lijonga izinto ezenzekayo, liba selishwe. Lisala abantu beliswa. Kuhlamashwamusi. Kanti badla lijonga kuye. Bathi abanye kukhona sizalelwa kuIsaya, sizalelwe umntwana indodana siyinikiwe. Kwathi ngelilanga kuzalwa tata uMqobozeli, kuzalwe uYesu. Mhla ezalwa uYesu
baphuma abantu befuna ukubona umntwana mfundisi wami aba befuna ukumbona umntwana khona indawo ababefocus kuyo khona kanyeza bebejongile 2 Kings chapter 2 xolwe ndiyakufundisa sindiswe nyani sindiswe makani fundisa andingxoleli nje fundisa wathi xa befuna ukumbona bavele inkanyezi xa ivela le nkanyezi bathi asiyazi indlela kodwa sawujonga kule nkanyezi njengoba behamba bajonge kuyo alimazi abekhobana ikhombayo kodwa babehamba bejonge kuyo amehlo abo ayejonge kuye ngokuhamba babeyapha kodwa babejonge kuye aphila madoda abantu abazawujonga kuye laqhubeka uhamba bajonga kwasho ukuthi abasazihambeli bahamba bejongile bengayazi apho bayakhona asiyazi nje siyakubayini kodwa umhlebona nayo siyabe sesifana nayo nathi asiyazi basibheka ngaphi kodwa uyayazi indlela izomethema njalo Hola ngesu izomethema njalo Diambele apha bajonga lenkanyezi. When we check the script, the star symbolizes the presence of the Lord. In other words, when bajonga istar, babengasabukanga sona, babehamba bebheke kuye. Let us fix. Let us fix. Shumana lo khona usifuna ushumayela ngoba uyanakaza ngeyami lephi namhlanje uyanakaza unja super ezafuna usumayela shumayela thina ngokukhanya bafuneke ukukiki uyalakaza bazalwane wenza njani lo mzalwane jonga ngawo uzawuthenga unathuku uzawuthina ungancane uzawuthina ungajola apha ecaweni yalakaza uzawuthina ungazexesi hayi sanubili vale batana imitshato yanqanqazela ngemali yakho uyalakaza usindisiwe imitshato engabathemba abanye abasindisiweyo baye benza yonke into ecaweni
kodwa sibanekhala xa bedlule cabo benyithatha. Sosithelana mama ngamehla ngikwayo mathethi leadership. Phinde mama nizoshumayela. Egameni laJesu. Le nkonzo ayixexezi le nkonzo. Ayithakathi le nkonzo. Ayijona ayisela ayinqana le nkonzo. Asithomalala isizono la. Hayi, manje washumayela ndibaleka izono. Hlala phansi sokushumayeza. Azizanga zo, asibalekanga zona, asifana no-Ahabi dilele kwaSolomoni wabalekela etempileni. Nangoba isona sifundisa singenakho umntaka switch. Isona sifundisa. And andibeki nensindiso yami kwi-standard sesona. Efundisa iSunday ndithi athi uIsaiah izanazo. Jesus, amen. Kabezela standards. 2 Kings chapter 2 verse 1. Verse kala number 9. Wathi abawelileyo wathi weliya belisha. Yes. Cela into ndikwenzele. Ngingekasuswa kuwe. Enye yezinto xa kufundwa izwi nibo wathatha amazwi niwabhala amazwi nibhale phansi so that ngomso ningabe ingxaki kuthi nizosibuza intshumayelo nisiphendule ko Facebook nisiphendule phikisane nathi sishumayela iBhayibheli ngoba nibana wami kanti umkhutshwa wafundiswa kwixesha esiphila kulo uba ngaba ushumayela yonke into ekhona abaphanda uhlela ngazwini yahebuka ixesha langoku feke sihlale ezweni funda that wathi kabalileyo wathi welilebelisha cela into ndikwenzele. kudala emlandela uElisha elandela uElijah ehamba naye kunento ayibonileyo kawuthi kunento ayibonile Nento ayibonile ayingenye into kodwa ngamehlo amehlo akhe abo kuEliya. Funda men of God sellers. Wathi kabalileyo wathi welilebelisha cela into ndikwenzele ndingesuswa kuwe. Cela into ndikwenzele ndingekasuswa kuwe. Wathi welisha yes mandizuze izahlulo ezibili zomoya wakho. Yes. Wathi ucela into enzima kodwa ke ukuba uthe wandibona kususwa kwam kuwe. Ukuba uthe wandibona amanye amagama xa uthe walahla ifocus unezinto zosiluza ngenxa yentoba uye wayilahla ifocus. Uba uke wandibona not ukuba uke wafasta. Uba uke wandibona sengathi uThixo angasilungisa amehlo namhlanje sibone izinto ezikulungileyo. Sengathi uThixo angasivula amehlo namhlanje sibone esifanele ukubona. Qhubeka la. Wathi ngela into enzima kodwa ke uthe wandibona kususwa kwam kuwe. Kodwa ke uba uthe wandibona ukususwa kwam oba njalo kuzoba njalo. Sothandaza ukuba uthe wandibona ndiyamazi ndimbonile owandise sozumsiphi ndobona into sozumenze into ndobonile kwaye naye sozazenze into xa ebonile. Ubonile atuthi bangahusa abantu ababonayo abathi zawuhamba nenkosi ndiyibonile. Siyathandaza Qobosi lesibashumayezayo ngase singakhombi kuthi sithethe njengoJohane sithi nansi zikutha amehlo abo
bawathathe bawajongise kuyo. Haleluya. Into eyenza uba sishumayele kakhulu oko sisakhomba kuthi, sisakhomba iinkawe zethu, sisabeka iinkawe zethu ngobuhle bazo. Ezebizathi abantwana bakhula besazi ikawo abamazi uJesu. That is why bekulula uba bazilungise ekaweni, balungele ikawo, bangalungele uKristu Jesu. Athi uPaul ethetha ibana lengcinga Kristu wayenayo. Msiba yenu kuRomans 12 ibani ngaba hlaziyekileyo. Ongena kakade ongathi bangenziwa njalo. Futhi utata nothaphayo sikolele. Kamali kaJesu lo. Yithi abantu bathandeka ibandla elingambonanga uKristu, liba nezimbo zongamboni. Ndafikela kwipoint yokungathalazeli nabantu aba-enjoy izono, aba-enjoy ukubhoxa. Sengajonga ngaphaya ndithi khona into angayibonanga, obonileyo akayenzi le nto. Fundisi, obonile akayenzi. Ulo ukhangelwe simphuthaphuthe bethomoyo umntaka speech sithi ngapha kwale thomoyo khona sifuna ukubona abathwethwe kakuhle ngapha kothwethwa khona sifuna ukubona. Wake wabaselishweni kuthwethwa bebuhlungu izinqa xa ulala izinqa ubuqomba into lebe ndiye kuyo. Dani ngivakele serious kakhulu. Athandekayo, thiba lapha ngiyaniqondisa. Masithwethweni manje. Sikhatshwa. Zilebatha abantu abadala xa bejonge phansi ngezipexi zabo benihlola. Ningathi mntaka sithi amsithi kodwa sibone ngoba indumiso ithambisithi. Ningasibone ngoba nisiyeli phezulu. Ungakhawusiki. Ushama lokho sa. Uthi la uhamba. Ndiyamazi ke ekameli kuJesu. Uhamba impilo ithi akasithi. Zamstopha ngimina yekusungule. Kumkhaya. Yekimpilo ithethe. Yekimpilo ithethe. Akakhonyelwa uJesu. Akakhonyelwa uYesu. Wamukatisa yonke into. Wamukatisa. Uthi ukhangele ngendlela onxiba. Ngoba ufuna ubona abantu aba ibathandelayo. Uthi ndimfuthe uPaul ndimfuze ngempawa ngokunxiba. Ngempatho benempawu zakhe. Abanye bagama xa bekhangela uKristu bajonge utata omkhulu. Bangamkhangela ezulwini. Ngoba wena unxibe uKristu Jesu. Kumnandi ecaweni sithandisa. Serious. Silile momongameli xa sibhodwa angabikho phakathi kwethu. Siphume sineqhaza ke kwaze wakho. Utheni lento kumnandi kungenwe ecawini kuphunywe kusafana. Moses basendulo wayenyuka intabi yorebe bayohlala noSimakade. Xa ehleli noThixo wayenyuke ordinary. Abanye babemdelela babefuna ukumbetha wabalekela entabeni. Umuntu owazi uJehova owabonana noThixo ithi iBhayibheli wahlala ubuso ngobuso wathopha noThixo. Obonileyo uyayazi na ubalekele. Wathi sembonile wathi xa evukelwa ngabantu
ngoba lento yokumbona ayithi awusuvukela, uzavukela sewumbonile. Wavukela uMoses, bafuna amanzi, bangena ehlanga, balamba abantwana bakwa-Israyeli, Numeri 21. Xa belambile bacaphuka, ngoba uba nolaka olambile, uba nolaka onxanile. Sindiso yakho mayingancane mayingalambi uzoba nolaka. So uyika thina. Wathi ke uMoses engezela ngabazalwane, wabaleka waya entabeni, ngoba kuyabalekelwa entabeni, balekelwa entabeni. Lo muntu usicela ubuza mphendula, ngicela ungamphenduli. Ninezifungo apha kuni, nesifungo ukuthi ndingabaxolela bonke, not yet. Sicela ungaphuma pha ungancedakelanga, ngoba uyayibamba impilo yakho. Omongameli waya uMoses, xa eyayo uthi waspenda 40 days ehleli nabantu noThixo, washiya abantu abanenhlolo, ngoba bayabalekwa abantu abanenhlolo. Abantu abanenhlolo abancekelelwa bayabalekwa, ngoba bazawuvusa ikakade. Nabo mama sikhonzweni Sunday kwangena umongameli, kwangena umfana sikhonza kanzo yesizini, kwangena lo mfo ekhupha ibhosi, wathi mayiphuma masi baphuma abantu abadala, baphuma abantwana. Wayivala inkonzo lapho abantu ukhamle babe khona. Ayovision into yenzeka. Kanti into yosabela ngingaba yesystem ucima umbane. Wathi makhelwane, into mandiyenze andihlabe wena, mhlawumbe izawuphela lento. Athi kuye John, masingaphumi masingena apha endlini kwakho, ndamkhombisa ibhoso nakunaliya, thatha lona uzomhlaba. Xa ezayo uthi mabangabizi igama, uthi masangabizi igama. Ezinye izinto kwiBhayibhile ziye zibuye zenzeke. Uyahlokoza abaphambi kwam ndimile uliphethe wenjeje. Wathi bhekela ke ndiye kwembali, ndiye phaa abazalwane, ndifike ndibakhupha abazalwane. Uba nanancedakelanga lalisithi lifuni kakade, nabo omama uBhukula babekhona, lifuni kakade. Ndithi hayi mani, kwenzeka ntoni? Isililo sam sithi sandibaxelele, isiqale naso kwathini? Kanti nomfanelelo uthi izwi lahlaba inhliziyo yami mina, ambibonisa ukwethuka azemazivuma
ngabantu kodwa uqandwelizwi libuya liqoba ikakade kolivumayo. Ithi incwadi yamaHebheru 6 chapter number 4 verse 12, ilizwi likaThixo linamandla, ilizwi likaThixo libukhali, ilizwi likaThixo ligwete ingcindane. Awucingi nakanjani kaMnisi, cingi nakanjani kaMnisi, liyakucingisa. Asiqala levuselelo inkosi igqibela ikakade ngesi. Funa umuntu ozovula inhliziyo yakhe ebusuku othi ngiyidabule Nkosi ngezinakho. Xazula inhliziyo yakhe. Utsho umhlabelelo wakudala othi xa iphethwe ndini izawuduka. Umfundisi sizoqhubeka, inhliziyo ziyancedakala, umuntu akancedakala, malifike lidabule liyofika kwingcingane. Uthi nomzondayo umthandiswe izwi. Uthi lokho ukwenza kwakho lekufana likhondwe ndiyenza, bathi ndibukele izwi. Nothandaza nabantu abanjani ebusuku, thandaza nabantu abanjani ebusuku, uthandaza nabantu abanjani ebusuku. Uneminyaka usilise inhliziyo yakhe incedakala, uyayazi. Uthandaza nawe. Open your heart, and the more ulivula inhliziyo yakho, izwi liyadabula, izwi liyadabula, limkhali kunamakele onke alolo nhlangothi. Izwi likaThixo
sithandwa lilo ezonweni, sithandwa lilo ekungamhloneli uThixo. Ithi xa isiqonqotho sesiqonqothekile bayapha abantu abanjalo. Uzulungu kufuneka uyohlambulula njalo. Xakekisa abafundisi ikhona izwi thendakalani uyinqanga mfundisi umuntu ohlambululoko, uyinqanga umuntu ohlambululoko. Yahlanjululwa inkonzo, le nkonzo yahlambululwa, uyinqanga uhlambululoko. Sengathi i-lifestyle yokungcwele lokuhlambulula. Ayibongcwele. Ungcwele ubodwa kuyimpilo, the lifestyle. Until idatshula inhliziyo. Idatshula inhliziyo. Bangapha abantu abazondayo kule ndawo. Ukhona apha enkonzweni usinsini. Xa ngithetha ngenkonzo ngithetha i-African gospel, ngithetha ngebandla umzimba kaKristu. Ngicela uzolilisa lo muntu umqabele inhliziyo yakho, umyeke. Ngicela uzolilisa lo muntu, yeka. Yeka amandla kaJesu. Ngicela ngiphakamisa isandla sakho. Sawuthini uhamba ngebandla lingancedakala? Xa ndithetha ngebandla ndishumayela i-kingdom, not i-church. Ngingumshumayeli we-kingdom.